The Health Department, Government of Meghalaya, placed the following factual account on record regarding the medical attention provided to Honourable Member of Parliament, Dr. Ricky A.J. Sinkon at Maoyong Community Health Centre, CSC, on the evening of 19 February 2026. Na kaliang umentri ka koit ka kya, uba wailat mi kisla, ula ai ka jingtep, halor ka jingsham, jong ka jing tokit, halor ka jingyap, UMP ka Shillong, u Dr. Ricky A.J. Sinkon. But ulaong ba kinang tray ka Maoyong CHC, kila asyim kya ha katay kasngi mardor, ban ai ka jing sumar, but le yakikam, katkum ka jingla jongki, na kaliang uba wailan miki, ulaong ba ka jing tokit, kabala penlong da u district medical and health officer is kasihil, kala penti kena ba kinang tray ka CHC Maoyong, kila pendep ya ka emergency assessment, but kami ya ka jingpang hapo emergency, but kila ai mardor ya ki life support motion poi u Dr. Ricky A.J. Sinkon ha CHC ha ka khat khandai tarik Februari 2018. Hadian ba ula kelon hamadan futsal hapo Maoyong. Shu na kaliang uba wailan miki ulaong ba kinang tray kibadan ha katay ka CHC hapo Maoyong, kilale ya kikam hapo upuat, but kajingla trikam jong ki community health center, kentup ya kajing examine mardor ai oxygen, but le ya ka CPR, but para no ya u Dr. Ricky Sinkon ha kapor kababyang sya kajaka sumar bakhamhe bat khambyang, but uba wailat ulakam ba kam syamla dan satya kanu kajing kentaj ban sumar lani penslam ban pha sumar sya kiwai pat ki hospital bakhamhe ya u Dr. Ricky A.J. Sinkon. Uba wailat ula pensairu halor kajing keno ba omdon doktor hapo katay ka Maoyong CHC ha kapor bawanra ya u Dr. Ricky A.J. Sinkon ha katay ka jaka sumar. Uba wailat ulaong bangidon hapadeng kajing duna doktor kabakraw ha kajalla ha kaba sangut ki doktor ki blabu hapo Maoyong CHC arngut kila asyim syuti banlej pule postgraduate, but uway lapan kenriana syapo kliriat CHC, but udon setang uway u doktor ban sumar beriau hapo Maoyong CHC, but nakaliang uni u doktor ha katay kasngi ula syukran lengba kaphuan, but nang batay ya kinos katba kidang ajing sumar ya u Dr. Ricky A.J. Sinkon hapo emergency, but utay u doktor ubadon marway hapo Maoyong CHC udon ha katay kajaka sumar baro sisngi nadu kapor khandai baji menstep, but hadu saw baji janmit ban pet ya kinang pang hapo OPD, but kinos kila ekren ya utay u doktor lengba kapun bun batailam ha kapor ba kitay kinos kidang sumar ya u Dr. Ricky A.J. Sinkon. But kani kadai katkum kajing pentip uba wailan mikisla ubadai umentri jong kakoit kakya.